Neke atu I te iwa mano tāra te paremata whakapāhā I whakawhiwhia atu kia Philip Ellis I te kōti ārohe o tautahi I te rangi nei. Mo te mahi māminga a tētahi tokorua I te wā o tana mārena. Kei a Mikey Sherman ngā whakamarama. Kua rima tau te roa, he oi no te rangi tonu nei ka tau. Just got to carry on with life. Get over it all. It's not going to bring Jeanette back, but... No te taurua mano mā ono ka mārena a Philip Ellis rāua ko Jeanette Hardy, he mea whakahaere e Jeffrey Hall, tētahi kai whakarite tū pāpaku no kai apoi. I taua wā he ākonga āia I raro I te minita a Morris Manawaroa Gray, anō reira I pue ake ai te raruraru. Kāore ia Jeffrey Hall te mana ki te whakahaere mārena. This case sends a very clear and strong message that it is unacceptable to pretend to be a marriage celebrant and to make false declarations on marriage documents. E ai ki ngā roia a te tokorua I reira I te mārena te minita a Morris Gray, he oi I wehe moata noa ia. I whakahengia tēnei e Philip Ellis, he oi e ai ki te kai whakawā, aha kua pēhea he hara I roto I tēnei tuāhuatanga. The judge found that merely being present is not necessarily enough. You must take a controlling and active role in the solemnisation of that marriage. E rua ngā whiu I tau ki runga I a Hall, te kōrero rūkahu me tana tū māminga hei kai mārena. Neke atu I te rima mano tāra te pūtea me utua e ia ki a Philip Ellis, tata ki te rua mano mō ngā utunga kōti. Kare kau he hāmene mo te minita a Morris Gray, e ai ki te kai whakawā nā āna tini mahi I roto I te hapori. He oi me utua ia I te whā mano tāra ki a Philip Ellis, tata ki te kotahi mano tāra hoki ki ngā utunga kōti. The consequences to Reverend Gray have been very serious and very profound. He is of course responsible for those consequences himself. E toru wiki I muri mai I te mārena ka mate a Jeanette Hardy, ko te wawata o Philip Ellis I nāia nei kia anga whakamua. Mikey Sherman, Te Karere.